بله تماشاوان هجا نهاجی از برای خو بدم روزنامه‌وان برز ابراهیم برکت برز ابراهیم بلا سری و ساغبان بخوازن تجمرا بحثا رول و خباطا نویسکار کرد زاگروس آمدی دناوا جواکا کردی ده چاوا رولا خوا دلیست زور سپاس ماموستا سلاو ریز بوتا و بو گهداری تا براستی ماموستا زاگروس آمیدی مروفکی روشنبیرکی خودی هلوست بو هلوستوی بهیز بو بقوت بو انسانکی رخنگر بو رخن تبایی تفجر کردی دکر و دگو وقتا و رخن گاز دکم جی دگو نش بنگه کا دجمانتی از دکم دگو ما بس تیمش و رخنا جبو آوا کرنیه ماموستا و رحمتی دگو نها ام قناقا کا زیرینی دنه گرک ام في ديرو في قناقي ام كار بين تاخن برجوانديا ملت كرد وك عفريني براسي يعني دبي زرارك بو عفرينيار شاي كرمجرا ونماز عفرين دبي روشا اوارتا ديا بيوستيا ملت ما عفرين انساني وصا مرد وروشنبير وخدي هلوس زرار حتى تباي روجاواي كردستان ريا بله ماموسا كتابك تشاب قربو بناوي تعريض الاسلام بلكي زيتري 400 صفحه كتابي برتقالي 400 صفحه تشاب قربو بله فرما ماموسا تقاضي انا از خوازم سر برتقالي باخوه بله لسر برتقالي تعريض الاسلام باخوه تزاني بخوا ماموستا زاگروس آمیدی وقتی بگوت یعنی انسان کی رخنگر بو وقتا که رخن دکر ما بس جه هوا که جبو آوا کرنه بو ایجار رخن دگوت ایدولوژیات و دگوت ادیان دگو مجی انسان دسکنینه انسان مروف پیش ناکه و وقتا که مرا خب ایدولوژیات و گریده یا جی خب ادیان و دگو مرا خاگریده دگو مرا پیش ناکه فکر رامانی فکری لیبرالی بو ديمقراطي بو دگو گرک اول و ایدئولوژیات دگو گرک تکون خدمتا انسان و راحتیار انسان و کیف پاشا انسان دگو از دگو من اولا محمد حضرت محمد از هاتم سر اولا ابراهیمی دگو اولا ابراهیم هاو درست بو هاو رسان بو دگو مجی انسان يعني فكري انسان عقلي انسان دگو هاو سركايا هاو جرينجا ومرخ خناك يخسيرش ايديولوجيات ترى واديانا للريز دقرت جشكار ريز دقرت بله شقص نتاو هنا وشقص ام بيش اول هنا جشكار ريز دقرت ليه رخم ذكر بله برز ابراهيم ام تخزنت يعني بله ام تخزنت القلمه بمني ليكونر زاگروس آمدی بمره اوجی نویسکار حمید قادر دم باش برز حمید بلا سری و ساغبه ام تخوازن تجمرا يعني بحث بکی ج کنگی و برایت نخوش کتبو و ج چاوا جیانا خوش دستا بلی حتی شتی سلاف و رز جبو همو کارمندن و تماشاوانن ارک تیوی برای هجا برای ما بري 2 هفته نخوش بو كتا مستشفى اشتو بري روجا كي 2 سبه خبر دار ما وفات كري مستشفى ده بله بريا كو جانا خود دست بدا تو وصيات تو گوتنين وي هبون جوارا پیشکش کربون ولكن وياك وصيتا وي هبو بتبو مرة خارج بتبو هجر تشتك سلام البو من تتباع من تتباع إسلام بناش راستي بله باشه و نها ترم رادس کریه یان ترم هین لنخوشخانه یا حالا نهاز نخوشخانه یا تو هم تو بوده به 3 روزا
بالجامعة بميناء جبوا بلكي مجبور طبيب وقت جامعة بنت طبيب شرعي منهم هيك بميناء وجبوا حياة كاغاس ومعاملات هو خلاص كان جبوا ما زالت جبوا تربية اشتهينا المستشفى دايا الوار وجناجي امي خبادي كان جبوا امريكي حجز كنت انا برش من عارف كذا احمد بويا للنمسا الاربعه تبعي يعني يقولوا بويا دائرات حكومات حموم قلتينا بريا انترنت وتليفونا كارد كان يجي بلد دريو ساكني هاجر مكتوب تشتري بين راس تسخط به يعني جبر بيش كذا احمد بويا ولا روجي كده ما خلاص بكره إذا أم دارن جي دند بين موعد كيفاش بابخذ سوزا كام بخذ أم حياة كشتائرو ما تجيب جكر على أساس أم أو كان يقول دبي مستبدا المسؤول نحازه باشا برز حميد لقلم بنا هذا بري خو بدم برز إبراهيم برز إبراهيم بريا دمكت بحثا برتقاوي طارد الإسلام ذكر ام دخوازن تو بحثا برهمن یه نه چاپکری تجمره بکی برهمن وی یه نه چاپکری چندن و گلو پاراستین یا نه ما مستفزانی الجموی زور لیکولین هنه زور گوتار هنه لی پرتوک 1980 هذا پرتوک نا 10,000 شاشة بوبرا 10,000 شاشة برتوك شيكريا وصا مايا نبرتوكن وصا مايا مال برا ده مايا دروبالا ويدا هبو زور قطار دوي هنا مثلا از كلامي انا تشنانا بشيء من النبي سانديا صار قضيه الكرديه والدراسات والتاريخ والتراث واللغات مواضيع واوقات سياسيه يعني زور تشت النبي بهتر ليكولين لسر تشي قربون برز ابراهيم بهتر ابحاث خوا فاكولين وليكولين خوا سر تشي قربون ابحاث دوي تزاني دواري فكر ده دواري رامان ده دواري رخن ده امبيجن رخن ذكر فكري ماركسيزم لينيزم رخن ذكر امبيجن حركات كردي رخن ذكر باواكي يعني رخن ذكر جي ودقو شهر سريها يعني نموناك اشتر بيجم دما كده ملت تشجيع ذكر ملت باقر عفريني هناك دقو فما قرن دقو وضع روش نقارما وي ترسي يعني بارتيات شو ملت تشجيع ذكر مورالي وان بلند ذكر حتى الفي اوروباي دخواست جالاكي شي ببن امبيشن ملت بقرا عفريني في درباري ده يعني امبيشن اللي كلنا دويها بو اخافتنا قويها بو قوتار دويها بو باشا وقت قلت يعني فكري ويلي الدجي امبين عنف الثوري يعني امبيشن الدجي تشد وسع امبيشن عنف تيدا هذا الدجي وي تشتيبو دوات ستادا شروفا دكر رخن دكر دنيفيسان قوتار دنيفيساندن دخواست باواكي اشيدي كرد مافيا خوار بگرن باواكي ديمقراطي كرد مافيا خوار بگرن في درباره باواكي شي يعني في چارچوبه ده تشتي درباره ملت كرد برسكري شاك ضغط تي صار يعني مثلا دغو هو تيجا ملت خو بترسينا دغو چارانوسا وي بارتي فشل دغو چارانوسا خو تنايا نافت بقرا كردي ده رخنا فامبو رخن ذكر هذا يعني دفيتشا شاويدا هاوي بيابون وطارد بيابون وليكولين بيابون باشا بريز حميد تا بحث كرت قلت بشتي كو ريكارو و مراسم ورن خلاص كرن بضاي ورن هنا بخاك بسبيرن لنمساي باشا ونشما نابن عفريني فناشيرن قالوا اصلا قيل بيشا وهنا براسي بلي انا عفريني لكن أول زيارة مرة هوجي يعني سوريا وسياسي وشتيولو يعني تستهيا وعفرين بخاجي بندست أنا ها بال باشا هنا شيناوي هنا فكن يانا يان بتاني سر تورين جواكية وكيت شيء يعني شنو وكو يعني عزا هنا فاكن يانا بلى من فاكن بس ممكن بحدد انها حياة او ناكن حياة بنا شيرن
باشه هيا مش زي بنا بدو دمي أمي أزل تليفون خبري بدبت باشه برز ابراهیم جارك ناز فكرم جامتا تو كسكي نيزيكي ج نفيسكار زاغروس آمیدی باشه هیوی امیدن نویسکار چو بون ده جیانه ده شكرا خورا مقول سؤال بس فقط دوباره بك باش تو کسکی باشه از دوباره بکم تو کسکی نزدیکی ج نویسکار زاگروس آمیدی را هیوی امیدن وی جبو دوزا کردی جبو تفگرا کردی ده جیانه ده هیوی امیدن وی چو بون خودی هیوی وی هفون دگو ما مستزویشتر بجرم دگو کردستان 4 پرچایه و دگو هر پرچا کی تایبند مدک خواه دگو گرک ام بین بشی می روجاوا دگو گرک الگل پیکاتی و دوره داین استاندن شی به دی آوایی ام بین پرسکریکا کردی روجاوا ور چهار سر کرن ام بین بشی باشور بشی روجلات بشی باکور هیویاوی هفو اید دوا السر عفرین پردل بشواد بو پر دیشیا عاجز بو بهیوید بو گک ملت می عفرین وگرن دبر خو وگرن جی باو کالی خو هف هیویاوی هفو هیویاوی هفو گا امبیشن شویه ایدئولوژیات مراخ صافی بک یعنی ما خو مراخ گری نده ایدئولوژیات خو گری نده اولاد خو پر گری نده دگو هوا مجی انسان رادو سینا مجی انسان دگرا تم وسا عاجز بود دگو ستک دیروکی دست مکتیه دگو گرک ام خبر ندن تبگرا کردی دگو گرک لیوگرا کی هانا فرایی چیکه و در فته دست خبر نده یعنی دگو برز ابراهیم دگو آلیکاریا ملت خوی عفرینی بکن با آلیکار بن الویری ملت ما خورد ور تشجیع بکن دگو درکه من چالاکیا بکن یعنی هفته خوازی بیبو بله داوین پرس سازی و دزگهن کردی چما دما کسک دجیانه ده گهدان نادنه پشتی کو جیانا خوش دست ده ایدی به قدر و قیمت ده خودی ما مساس بیم چه هوا وقتی نخوشک براسی دمده هیا دملت مده هیا یعنی پر نمونه هن الجای کمیج یعنی پر انسان دم مساجی رو جهات یهون البسوان هبون روشن بیر هبون سیاست مدار هبون و برحمد وانجی هبون وقتا جیان دکرن هوا پشت گوه دکرن پشتی گردن برن نام مثلا رحمتی زاگروس آمیدی از باور ناکم پر انسانوی دناسن یا جی پر انسانوی شوپین یا برحمد وی خواندن در کرمن یعنی هوا مشکلات ما وقتی خیان کرد جباب و کالا دیا هم ایشکه هیا و بلکه هر چهار پارچه کردستان دیا مرا به هیویه گفن خشیا رابه بلکه نزان از چهار شروع بمشتره الناس بهم شباب وكالات فانا قشاء بمره هيا واز بهم ما بنا قشاء كيشا جبي اولي الرابع مرا ريزي الروشنبيري خوا شالكواني خوا هالبصواني خوا سياسه مداري خوا مرا وان وين زمان جوارب آلی کار بعد وقتا جان بدنه بله گلک سپاس روزنامه‌وان ابراهیم برکات هروها نویسکار کرد حمید قادر برای نویسکار کوچبارکری و لیکولینر زاگروس آمیدی گلک سپاس جبو بجدار بونا و هر دوام